low, low. Sumbatan dagit i-text ko ken ka binuad kan sa bali text mo itan nalawlawag kumano ipudnon kanyak piyag ko takno na mo ti aramid kon ni ka. Sorry mahal, pasensya ang lakuman, taawan ngamin tilog tuy cellphone ko ita dandanin sa paikit din ag expire tay SIM card na ay nagrigat biyag ko sa saadek ita. Ayano mayadayo ka, mayadayo iti napategen ka, di mas baalan nga iliw ko ken ka, ket iti cellphone ta iparik na. Ayano mayadayo ka, mayadayo iti napategen ka, di mas baalan nga iliw ko ken ka, ket iti cellphone ta iparik na. Ay nagrigaten ayano mayadayo ka, mayadayo iti napategen ka, di mas baalan nga iliw ko ken ka, ket iti cellphone ta iparik na. Ay nagbigaten ayano mayadayo ka, mayadayo iti napategen ka, di mas baalan nga iliw
tayo amin kakabsat dito Europe kastamit po dito Middle East kada kayo amin na po dito Pilipinas nimbag nga parabangon nyo amin nga sa kapada ananong sanda ka po nga kadkaduan iti mga 2 nga oras dagiti agbubuya nga 9 million in the house pangasiyo apo ta paki-share kon like yung mandado po ag-present kayo ko madama nga isusurat ni mami dato yung nagnagan nyo kakabsat ken kagaya kada kayo amin na po nga 10 million in the house thank you very much iti yan ano siya po nga abuy-buya kung dito yun ano mo nga live streaming to yun mo tibiyang tatay bigat po at dang imato nga 72 watts hour ko iti talaga nga total watts hour to yun mo tibiyang kakabsat ako kamkamatak apo ti aldaw 1,986 kaya parang ito nabigat agbali nga 1,000 at 2,100 happy watching kadagiti 11 million in the house thank you very much say present if you are present yan man nga sulit ilubong itayan nyo po congratulations to Eliano Domingo po Eliane talagang sikat ti valedictorian iti live streaming iti agdudu mga live streaming nagadungay na abak mo Eliane Domingo congratulations from Luliwa family agyaman nagmet kinitara kiti amyanan iti panag-sponsor na po iti live streaming ni DJ Arnel Takmo kada kayo amin na po agsubsuporta iti Facebook page ti Luliwa Ken Rayaw dagiti OFWs nga Ilocano thank you very much hello to Jasmine Jasprit thank you very much Jasmine Jasprit to Bennett Joy Lizardo to Sir Arnel Takmo tamat ni Arceli Lizardo ni Ralph Grayson na Bangalan happy watching tarakiti amyanan ni Marjorie Leste happy watching ni Manang Lina ni Joan Tandek okay len DJ Arnel hello watching Joan Tandek kastamit ka ni Manang Angelina Cortez ni Mami May ni Maribel ni Joan Tandek ni Emerita de la Cruz Utayde happy watching kada kayo amin na po hello kumusta kang kono datoy kanta tayo apo ati man apo ti para kadagiti amin nga OFWs nga nabambanog iti daytoy nga oras dati vitamin na ni Manang Angelina dato yen kusilapang ka hello to Lani Domingo ti valedictorian na po iti live streaming iti agduma-duma nga live iti tangatang apay di nakmet imbasan bossing di naksamet nakita ko na ni Ezra kasi Ezra naruwam na kati Ezra Ortega gumarang nga nagamon Ezra Asno imbagak ano gandat mo duwag subli ay kinsuri dadya may kari hello happy watching present kada kayami na po hello to admin Risa Sebastian adin nagsapa ka nagriingon na Risa Lani Domingo happy watching hello to Apu Tarakiti Amyana na Ralph Grayson Bangalan sir hi Risa Sebastian dikitan tayo yan nagbaba ng bahay si Lani Domingo ngamkas jimot ni agparang ti browser kung kuna na narigat nga ikwa dato na narigat nga dikit remember my choice kuna na hello kada kayo amin kuna ni Catherine Cantor ni Risa Sebastian kuya panagluluto manon nagsapagluton ano ada pot no kuna na dito gumatakambad di salon nagidadangkati na pudo ko danon kapitan senyora ko nang kantay bakutan hello to Bennett Joy Lizardo present po kuna ni Manang ani Bennett kastamat ka ni Manang Lina Cortez happy watching kada kayo amin na po
Kadagiti 14 million in the house. Say present if you are present. Maribel Lizardo. Ada ni Maribel, kung na ni Manang mo Maribel. Hello to Ezra Asno. Kabsat, Ralph Boyson, tapos na po ako, dikit sa'yo. From Risa Sebastian. Matulog tayo pa, Kabsat, bigatan ko na ni Lani Domingo. Apay, bigat ditan, bingaton, tataraw. Bingaton, kung na ko, Ajimanok. Present ko na ni Catherine Cantor. Thank you, Kadagat TV, 15 million in the house. Present Bossing, Ezra Asno. Oh, Bossing ka no, ti, kwa. Kada kayo amin apaw, 13 million. Mayat dati ko silapang ka. Isagsagot ko kini manang Angelina Cortez daytoy tayo so daytoy iti vitamina na. Digbet impagarup sa maituran balay giket Nasapa mga dito'y senior kadwak kuya. Nasapa mga agito'y senior kadwak kuya. Nasapa damangan. Yaman agbat kini Dian Castillo, thumbs up dan host ko na na. Bingat manen sis, Angelina tapik nga tatatan ko na. Bingaton ko na ng rodam, Ezra. Bigat kata kayo amin na po dita Pilipinas. Happy watching. Thank you, Tia Adu-adu. Kung naman ang Angelina Cortez. Agbiagak nga awang ka ko silapang ka. 16 million in the house. Happy watching. Baka pa niya na mo. Amoy apo ti sindami. Nagsila kami ti repolyo, inikan ni mami ti kamatis, sana inikan iti bulong iti sibuyas. Apaw! Sigurado natangkam madamdama. Ate kano pagpautog dajing kasano dajing nga sidaanan, sigurado nga tumangken. Di namin sangal daw kano ko naluunong kano. Ingkatangan na mo ti pagpatangken natin asawa ko. 14 million in the house. Salamat Ging Catherine kanana. Ayan, kamatis with repolyo plus bulong iti nalaga na to sibuyas apo sigurado nga pagpatangken pagpapower nga konada. Hello to Manang Mila Aquino Miranda. Thank you Magimas Sindayon sir. Kung manang tapos adam nag-alaplantya kami iti baboy dati. Ma'am niya nagamay parte na. Panseta ti baboy. Dajay apo ti sindami. Agsa kansyon kay mga kakapsa Sra Ortega, Lina Ortega. Amumon ni mami gayam ti agas ti pagpatangkenan. Gumpiging gatangan namo ti bulong ti sibuyas. Panalputag tamadam-dama datoy. Ay, 12 million. Panalputan nakakarod niya, Tim. Baliktad. Ingato no, jisaka ka. Happy watching kada kayo, Minestra. Nakatangkad niya ti repolyo Bossing kit makapa-anemia. Hanggat nga napalat hanggang napalat nga ti dardara Ezra no makapanemya na nalusyaw ti dara. Palulpuutan na kangarad ni Bossing. Apa dagiti 12 million nga kakatawa panalput system. Delikado nga ron pagpatangkad nga ay kastama sida sir ha kasunod na tao nga sidan. Apo pudutong ka mo ng Angelina Cortez agsida ka iti sibuyas with repolyo kong kamatis.
Da kaya kami na po nga mariman nga agpapanalpot nang kayon kakabsat. Panalputin nyo naman kayo ko lipok. Matay nagteleking ka ko na nila ni Domingo ko na maturog kan lani. So karod nakiktutak kaging katakan na kati bulong ti sibuyasan. Di na minsan kanong kalman limu ng kanong. Amo na mag-agmabli mga ag-doktor ni Mami Mayen. 13 million matay nagteleking ka Sir Roderick ko na nila ni Domingo. Amo yamin namin dito adagla ko ti sa bulong ti sibuyas nga 180 ulo-ulo na, di ba? Naimas ti ulo-ulo ti sibuyas Ezra. Di ba naimas ti ulo-ulo ti sibuyas ngay dumo-dumo iti bugoong apoy kam ti kalamansi na sa mo taltalan datay ulo iti laso na perme nga agpa na lagu untok kamo kana na. Ayan, di ba nagimas datay ulo ti laso na. Namalwadan nyo apo no makakita kay ti lumugsit nga laso na. Sino ti nakakita kada kayo kakabsal kita ilalakay nga naka-short nung ilalakay idi handang ag-short ke adalilong ko nga manaba ko ke no gay ayam kimi di siya tong uno barag-barag yan di para aji parangam me pog buy-buya kakapsat na katukaw madamdam magkakatawan no kuya kaduk apay kita milikot kita nyo nilimugsit dati lasunan nililong ko na nakita na kayo matilatag latag na po nga simul-silungan ni sumalasaw na. Eso Ortega sampay nga sir agdingdingig nagpay ti panalpuot ko na kastamit kayong ka ate. Hello to ate Perlita Aglipay Machas, thank you very much, good evening. Diba kakabsat iti tiyempo iti una na nga panawon ag iti lalakay ag short na lang nya nagana nya konsilsilyo awan ti brief da syempre no nagtugaw da rin muartay latag dan so nga nasulong nga laso nga dajay. Starte galagan nga di na papekilen ading may jay saging ni sir. Alam talagang sagsaging kada laso na datoy inyo kakabsat datay no makakita kayo ti remuar nga laso na giti lalakay exit na pailang ko na ni Manang Mila Miranda. Okay Manang Mila, happy watching. Supay assist Angelina Cortez. Happy watching kada kayo amin na po da kayo ang agbubuya da kayo amin na po kakabsat dagiti 13 million in the house Bennett Joy Lizardo Esram salayo man kakabsat tapno iliwliwag yung tayo panalpot ko na tayo lasura nga pagpatangkan. Alam mami hamog bagag ko libag tungog bigla nga tilong. Nalakaya ti makigtuo mo kakabsat ka naman naka-ready gasong data. Apay agkuleg bagtong kaya no mapakadaam, di ba? Grayson Ralph Grayson bangalan. Hindi pa tingnan niya. Hindi pa nakatinga. Ti live matay tao ti katawan besi na ikat ti dungdung sakon kuna Nestra. Sala kayo apo. Pang ikat ti bambanugyo nga nagmalmalam nga nagtrabaho kakabsat. Happy Merry Christmas kada kayo amin apo. December 2 nubigaton. Apo Diyos ko kuna ni Ralph Grayson bangalan. Tulungan na taraki kami nandito yung aksangga na
Hello to Lani Domingo. Lalao ko ni Catherine Cantor. Dito ko sumangput ni Pablo Lason Kate. Tanapaya lang nga sut-sutilin nyo. Dua nga oras apo nga panagdidinanggay, panagkinataw, panag-inisam, panag-inilot tayo po dito YouTube channel. Ito yung numutibiyang tabarbarang ngumato apo ti What's Our Con, tunubigat. Aglalo tumulong mang pangato, dagitiin post ko nga nagnaapit feature, wano kang kanta dagiti 10 nga grand finalists apo. Buyaan nyo mo't, adagayay, i-like nyo mo't no kaya yung i-like. Thank you very much kada kayamin po. Iti leading di jaya po ko ni Jonah Dorwin De Leona at the 426 views na tatay kinita kon. Diyan ka mo numanon. 426 views ni Jonah Dorwin De Leona. Pangbaka na iti 2,000 pesos. Days nga naka-post dahil YouTube dahil po into no 19 December mamuan tayo no sino no iti mga bak iti YouTube contest da nga sa nga pulo nga grand finalists. Oray ka man dito'y ket madudugdag ito'y laso namin. May ka man dito'y kunana. Stephen Orhe Pablo Lasso, may kayo dito kung madudugdag iti laso namin kano. Baka lumuksid. Open lang sipi ko kuya kung naniri sa si Madama Luto. Hello sir, good evening. Kung naniri Ruby Pigalapon. Ayan. Tapos nga agayab ni Taraki adalasonan ako. Ate mo adabano na. Ti sumangpot. Tatay pa ilang apo agor uray ko na ni apo. Ruby Pigalapon. Ruby Galapon. Yakay mo. Present kayo po. Yan, nagpintas datay kuayo. Nagpintas datay isa imas ging katiti tarong na. Naimas ging Catherine ti tarong na. Nya tikin tarong kay ket nya araman naging lani. Yan, isala-sala yung kakapsat. Manang Angelina, isalam ni AJ Bonisa. Merry Christmas kada kayo amin kakapsat ken gagayam. Thank you sir Taraki tayo nabak ko best sharer kana ni Lani Domingo. Ala pa kay ramanan nyo kini ni Taraki ti amyanan kakapsat iti banang na. Ado ti tayo tulong na po iti Facebook page na ito yung kapsat tayo nga Taraki ti amyanan. Sapay kumapo takang kanayon matala ginayong na Taraki iso na. Buhatin sir, bumanurber daan nakaturog daan na nauding man nga nakaturog ni manang present po apo ko na ni Ruby Galapon. Thank you very much. Taga ano kadibosing ni Taraki ti amyanan. Aja kag tijak amo ta nabayag kami gayimon ka damdamagon no taga ano isuna. Magibamukan ata Esra baka agkabagyang kayo. Kumusta TV ang kakapsat ko na ni DJ Chef Arnel. Hello sir. Mang ni Mami Maiko mang mga nakito ay agi sao na nga sao. Ala po ramramasan na mo dati naganatin. Papaya hindi mo lamang tidan. Tampat ginis ng kutis ko dati papaya. Barang ano kuminis pa ti kutis dati ati nanaganayin datay ukis tila sunak. Mga naman na po ti papaya.
Nga na imas ti papayat to apo naalakbay. Imas ti papayat to di Pilipinas tawa rin nubabasit nasa samit. Ramramasen nan bosing. Kula no tayo sa bati ramramasen nan hampay ah. Ama nasapa kay mut asik amo extra mut. Dato nak pala agla-live. Karakarawan di pay patidik tayo manano ka. Hello to DJ A. Okay lang ko na niya po Ralph Grayson Bangalan. Badi lalakbay. Kunakman no taga nabagan laeng konting kon taga nabagan damagam jak payam no taga no iso no taga Pamplona no taga Ballesteros no taga Lakapan no taga Tuguegarao nya nagamuk pay so kunam kami na hello kadagiti 13 million in the house baka taga Bisagu ading Catherine kana apakilala ka man Sir Taraki no taga no ka ko na nila Lani Domingo ayan curious daking ka po Taraki temyanan data kami nagamo nga Taraki temyanan ka talaga nga maka dakkel nga question mark kami no handa ka amo o ta po Taraki temyanan kano pakilala ka ano the best talaga ang product ng Pinas Search sa lahat ng bagay natatangkum ba ako naman supay hello taga Pugo Kabsat ko na naman ang Lina o yan niya po do Taraki kayo taga Luno taga Pugo Ballesteros Cagayan diya ka muno nakaykamangan na ada bayad na ti agdamag ko na naola po nangina mo ala kasla agdamag ka no ada bayad na kasla call center ato yan
kin linawon bossing kuna tayo anak ko nga barko. Ayan. Oh, kasala naman kita nako. Bailar, los dos. Venga nako, venga. Edric, bailar. Hamburguesa mañana. Sí. Ano sa mi talaga ko na naman ang Angelina Cruz. Adada kano jay bulala kan linawon bossing ko na tayo anak ko. Ajay barko. O dagdi mahilig ka po ti TikTok, TikTok kayo. Edric, TikTok Edric. Edric, TikTok. Edric. TikTok. Botelya. Todo, dali ko mama. Whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. You know I'm gonna get This is the mix of DJ Joel. DJ Joel. whatever it takes to get there. No, I won't drop you like everybody else does. In this crazy world of choices, I only got you. Either you're coming with me or I'm coming with you. 'Cause I finally found you. You never have to worry if what I see is true. I'm looking for you. You wait outside you and you know that I finally found you. Discarte po na tayo ti Juana. Sa mga isa ka ay, magbaga nga, agyan ka ko ha. Abay, stay dyan. Kada kayo amin kaapsat, labi birong kome. Awanin. Hello po to Ruby P. Galapon. Happy watching. This is the mix of DJ Joel.
Yan, yan. Yan, yan. Tupon, eh, ganda. Tupon, Awas. Awanti mang kwakot. Pero, tu verdad? Ayan, kumusta kayo kakabsat Ken Cuando haces algo Graham? que lo haces porque te apetece y le pones todas las ganas del mundo, ¿Y por qué lo pone afuera? I'm going under, and this time I fear there's no one to save me. This all or nothing really got a way of driving me Edric, crazy. tupon, eh, verdad? I need somebody to feel, somebody to know, somebody to care. Nung iba mo, nagtawag doon ako.